Това е Брижит, президентката на асоциацията Лепеталя до ла Роза Булгар, преведено листата на българската роза, асоциация на французи, които осиновяват български деца. Voulez-vous présenter l'association, vos intérêts et vos liens avec la Bulgarie? Бихте ли представили асоциацията и вашите връзки с България? Alors cette association a été créée en 1997 avec des familles qui ont adopté leurs enfants en Bulgarie. Et depuis, bien sûr, beaucoup de familles sont venues. Асоциацията е била създадена през 1997 между родители, които са осиновили деца от България. Voilà, alors nous accueillons les familles qui ont des enfants adoptés en Bulgarie et nous aidons aussi à renseigner les familles qui sont en démarche. Значи, това е асоциация между родителите, които вече са осиновили или искат да осиновят деца от България. Quels sont vos liens affectifs avec la Bulgarie? Pourquoi vous êtes aujourd'hui ici, ce pique-nique pour la cyrillique bulgare? Значи, питам какви са техните афективни връзки с България и защо днес те всички са тук на пикника по случай 24 май, Деня на славянската писменост. Nous avons un rapport très étroit et d'amitié avec la Bulgarie parce que pour nous, familles, c'est vraiment important. On est devenus parents parce que les enfants étaient en Bulgarie et que la Bulgarie nous a fait confiance. Et nous les confions. Значи, за тях България е много важна, защото България е поверила своите деца на тях. Et on pense que c'est important de garder un lien avec la Bulgarie, même si les enfants se sentent français et ne parlent pas bulgare. И казва, че за тях е важно да има връзка с България, откъдето идват децата, въпреки че повечето не говорят български и се чувстват французи. On dit qu'il faut connaître ses racines pour bien pouvoir grandir. Казват, че трябва да си познават корените, за да се израсне добре. Merci. Merci. C'est bon.